agak kemari mukanya. Mukanya jangan ngadep ke sono. Baru 10 menit. Muternya balik lagi arah ke sono. Habis angkot dah karo. Bang Teh besok tuh pengen minta angkot. Kangen dia. Oke ya? Kangen ya?
Habis langkon dah baru. Bang Teh besok tuh pengen minta langkon. Kangen dia. Apa ya? Kangen dia. DJ on the mix. Ladies and gentlemen, please welcome I am DJ Kid on the mix. But I
Watch it pour.
welcome, I am DJ Kid on the mix. DJ you on the mix. Ladies and gentlemen, please welcome I am DJ Kid on the mix.
udah mantap banget ini. Iya, mantap udah. Iya. Iya. Sip, mantap. Iya, mantap bener. Mundur. Iya. Ya, udah 2 menit. Udah. Ya udah bebas. Yang laki nggak kelihatan. Jangan nyamping dikit yang laki. Nah.